Mizoram boilaya thil thleng rap thlak zualte ramlen hamtana nun hlan tu te pualin kan biakin tam tak an hala khua an hal boka kan nula le nu tam tak an pong suala keni nam tlem te minom reng du hi India sarkar tan thil za thlak takani Mizoram kan lu ma hian meite le mirong te an luom to thina Mizote hian kan lu atran chia kum hi thra thei to lo mai la edi sang khazaruk somnga te khachuan kan luang het hle to me meite le mirong te point chena tla ka an ngai lo heram hi zofa ten kan lu ma chuan turam ma ni lo ram ruak dik takani kan lal te kha an fakom loma khothang lama ram zauna om to silo chaklama siak zapawate an ngam bok silo siam sei tur thir an mamo si an zuam zong khothang lam vai an zurun phong mai po kha thilmak ani san lo atopa British sarkar poi an soita British ho chuan kan ram leilung I na chete ma nei loin achunga cheng te nam kol sen tuk obe min du wang ringotin sang khazria somsari panhi chawatang chuan minran lu chil chanta mizolal te po borsap thunei na hnuaya vahailal anglek in an lo lalta zoram independent alo topta sa pho hnuaya kan lo kun ta ni kumsang khazakwa so ma chuan mizo pa ten van doina lan tir tu nia an ngai simei khu chu van boruak chan ve o mok khop hian aron jam tarui maya an hlau thonang nge in kumsom li le pakwa dana lo thleng thin mau tam tram rap thlak tak chu aron thleng zui tange mai boka khotina thloma zong zong sazuin ase zowa mizo mi puite chu tlaphang takin anom ta ni ma se chu ti la ya borsap WM Kennedy chuan tlong luya tangin silchar bu fai acha chuak ngek maya sai ranga tangin bong tulai lirin an phur chuaka khotina tangin aba in an phur lui maya anua borsap je heslet chuan chung an bu e man chu aron thing tanta poisa nei om hek lo kulia an tlak ta hloma an nin zia chu an shilfa katling kumsang khazukwa somdi le parukalo her chua chuan India ram chuan independent amodon tia chiang ta politics chu soilo high school chungchang tangyal po soi ringam ngai lo khan borsap e McDonald achuan political party din aphal sakta thut maya khangun laya nam mol tang mizo te tan khan thumum nei RMM maya politician lekha thiamum chun pucho sap rongala kha kanma khongai tu sa pho ngai na lo zet mai borsap ne na in how deuh reng mai kha alo ni bok nen puar van lo matenen an ngai dan alo phir ta chi mai renga India independent huna engtin nge kanomang ti kha an buaina berani McDonald ala khan thurom nin pek tur ashmai big lo Crown colony in la om ila min du hlena mizo pa ngat kha du lo anom tlat Scottish patren ti te anan soiria ma se soitwangin India nuai a minom pui tum ngor kha anom tlata chungmi te chuan thingtlang pa ho hena chi ringot te kha anaw hlani Assam sarkar atangin palai an lokala foreign le defense India sarkar in changse abak zong nang niin in changula ti te anron rot ome ma se thuluk na mu mal om lovin thim tham dai tak mewin India sarkar noya chuan kananom taphot maya kumsang khazakwa somnga le pariata mau aron tram le tangei maya Assam sarkar noya district council nein kanom toa thla amuang le mai ma se Assam sarkar chuan mau tam tram lo thleng tur hi anoi thei der lo anmiron tirla chuan mawa tam lo saju kamhulo atiliam mai maya mizomi puite ngai dan ani talo aniang mani aro in rel nge chulti na alo lian ta pulal denga party thardin MNF chu an botarui rui maya khotina volunteers dinin sipai lam anzir tatlut klukum nayani kumsang khazakwa somruk le paruk February ni somni le pariata chun MNF party committee sang ber chuan Mizoram chunga India sipai kem zong lak 5 veka March ni niya independent puan tur atita buru maya chuti laya Mizoram sarkar defense secretary puar samoya chuan Mizoram India sipai kem omtela 5 vek turin thupe ka chuang hala chu thupek chu March ni ma thlengman ngei turin lunglei le champhai la ma te tlan pui ngal anita ni
lungle sam rifle kem hi is Pakistan atanga an lak rifle som mangin lak an tum phota kem bul loka om BSF kem le Assam police kem chu lak masak an rota heti laya mizo tlangwal Assam police tanglai then khathurwal puin olsam takin hanan laphota abul loka BSF kem po chu bo thut policy mangin an lale tamaya silai somsari le pathum zet an neita lungle sam rifle kem po lak mai an be se te lulnen anin kap tang heng hek maya nithum lai anin ka nu chuan tuile cho an ngei tan ta mizo sipai lam hian unwireless pu an ka hlum wangin lungle sam rifle chuan chan tu an ko theilo an commander lieutenant agarwal chuan in pek mai arem te ta rifle somrial le panga LMG pathum 2-inch mortar pathum le grenade le silai mu tam tak chu mizo sipai ten an man ta ni champhai kem hi mizo sipai tam takin an hual nga la thingfak le rifle tlem te nen an lu chuak tamaya sipai kema silai zong zong le reson silfen te nen mizo sipai te kuta om ta apoi mo ber ai zola an te swalta mizo sipai ten hual betlat ma che jet fighter chakchi aron virlut ta du lai a bom athaka puak rangin atler khum ngek ngek boka kanzol khopui chu akang ta hum mai ani heti khopa thinur le tursi chuan thataka minen kol mai om chu mai du tok lovin sipai division khat zet an ron lut ta boka vaireng te tlangwalin khombang mu nom ti taka lo clear tu chu bible nen somnoi khopin an ron kap hlum nga la dur tlang an ron thlenga lai puinen mortar nen aizol an ron bom ngek ngek boka heavy machine gunin an ron phu chur boka mizo sipai te po in sa seng lo thei an ni talo ani lunglei te champhai ten lak le nu chuan khovel chanchina po in ambus narap thlak ber atheng tan ta sangkha zakwa somruk le paruka tanga rukwa inkar chungat phe kha chuan khovel ram boya hian alarap thak nge berome vai sipai lam tan po thin thia muchu ahar leang ti asiat theani February ni sari sangkha zakwa somruk le pasari hian Eagle Brigade Colonel F Pazona Hoten na chang kem lak tumin an kapa an hual betlata vai sipai lam an tlom trep to mizo sipai ho tu lieutenant colonel ladrikhuma chu an ron kap hlum talau maya mizo sipai lam chu an lak ngei tumin an beizui ngala charge to mai turtia an ngai to mek lai chuan pang zol lama tangin vai sipai tam zok an ron thlen bel don ta mizo sipai lamin in sa seng mai tha an titani vai sipai lo thleng thar te chuan mi puinu naw dai bela tlan chia chu anaw khoma na chang khoi in zong zong chu an hal veka pang zola an shwai khom ta ni ram hnuaya biru chuang ngam lo chung ko som vel chuan na changa chuan bok kho in anom zui ta he boka hian mizo sipai kap to na damlo wanga chol mek le van nga ya sergeant lalzo wale bai te ate an riaka nikua tharuk sang kha zakwa somru le pasari khowar tirtea he boka hian vai sipai an lu ta thut maya sibudar pakhat chuan lalzo ateriana in kong khar chu an kika sergeant lalzo chu thowata kongka abahon chuan vai sipai abamuta a chiai mi alovin akir le a asilai chu la in alo de dropa vai sipai kongka ding chu akap thal topa apia ding mezor chu han kap le ngala athinur tok lakina kap hliam tatlat mezor chu han au tuara pon lama tang chun LMG in an ran bars ta chur maya sergeant lalzo chu angonga an ran kap tlang zoka atu thlor maya baite apuan kap hlum ta chubo kami puyom zong zong chu an khal khom ngala kap to na dam lo khosik hlu chu mezor chu ivaran kalmuang big ve ti pa chuan akwai van vata ka achala chuan pistol chuk tu mewin han kap thuai maya mi pui thu khom chuan hlau thlabar takin an clear thup mai ni chutia thlabar taka an thu khom lai chu vai sipai te chuan LMG le rifle mang chuan an pong ka ta chiam maya puitling pakwa le naw pang pahni an vain som pakhat an kap hlum ta der maya arap thak ngei mai chutia ram aboi tak noi nu chuan Mizoram Sarkar Vice President Pulal Nun Moya chuan vai sipai reng arem chan na huna pianga kap hlum vek zel tur le an silai le reison atam thiang ber lak sak zel turin thupek room zet mai achua thar ve ta he thupek hi vi battalion command 2 Colonel Laldianan alo mu chuan
phul len ram atangin vai sipai ambush na rem chang zongin ani nak chuak ta sung sung maya zan lon le kon puin kara chuan an lo chang ta me ni nga sang khazakwa somruk le parukania kon puya chuan India sipai motor convoy ading huk maya zan lon dai metar zali huam chunga mizo sipai ten ambush position lain an lo chang ve thunga firing order zona chuan chilpua boman kama dar ni le minute somthum le panga chi anita India sipai motor tam tak chu anonin zui tangwa ngwa maya motor ma saberin chilpua bom an kam na athen ma vai sipai motor jeep pali le saktiman panga chawin ambush huam chung an lut man mizo sipai pakhat chuan silai atipuak paltatlat silai aridak loto ahun ma ka ngai ta mizo sipai te chuan silai mu ren mi alven kap ta chur churumaya vai sipai lampoin an kap le ve boka arab thak nge berome mizo sipai te hian delay group satak an da wangin vai sipai ambush huam chunga lut ve lo India sipai te hian chan ngai na an shelo motor te chu grenade mangin an bomal ngal vutvuta minute somthum zet anin ka hnu chuan India sipai lam silai ri areta motor kang khuvut kara chuan vai sipai te chu anthi koi nei nuai maya rifle som paruk sting gun pahni silai mu tam tak ba ka raison an theyanga tam an lak nu chuan cornel lal lian ho te chu anin sa seng ta ni hemichum hian India sipai lam hian mithi za thian zep tata vai sipai somli je chu thi thinge in an hriani tualbung vai sipai kem hi tlang si pa omni in amun hi arem boka an post commander hian isu ho point ron thok maula min ngam lowang ti in wan thu achak chuak ani ome vi battalion commander cornel lal liana na lo hria chuan an hoya officer te ako khoma isu ame chou tu chueng tia ti tur nge ka ngei turani Vanapa battalion le lalvunga battalion atangin major lallo ta ho platoon khatnen an beiron ta hekema hian vai sipai somthum le pakhat anoma somni le pariat an thia pakhat liam in pahni chu siling sipai kema an vak lut thei shamani hemichum hian mizo army te hian LMG pakhat sting gun pakhat pistol pakhat 303 rifle somni le pangale silai mu tam tak an lak sakani tuna kan soile turi chu ngopa khobul 12 bung khudai in ka thuani 9 Bihar ngopa post commander major Deswal Bihari hi aswal maya mi na lu thuta an thingrem hai sakawakte achinga khosang sang fangin operation nein azin kwalvel china chunga te chuan nulangen te ching thin silkal tlang dung mi puiten an tur ta lullo aniang khotin VC deu tho te chuan lalvunga battalion CO Cornel kap thuma hena kap lum mai turin an ngen ta hiala ni somni le panga thali sang khazakwa somruk le pariat lailama chuan kolbem atanga ron kirle lam chuan lo kap ta ni hemichum hian vai sipai somnian thia pasari hliam anombok mizo sipai pahni an thi ve ani rap thlak ve takani hetianga inkana mi so matanga som panga thina tivel phei chu soisen po anilo Mizoram boy khachu boy takani khovel huwa boy in Philton le in ambush na rap thlak ber chu Mizoram boy nuwa chuan athleng chhotan ta mizo sipai lampo an duai lo hlemai remchanga pianga ambush position la in India sipai te chuan ka ve mi amia zela kha hun la ya India rama hun ral ti ber chu Mizoram hiani India sipai tan po hlau thong renga o mangai ta mizomi puitana achathiang ber hlerin an che chhota an du an mana an kap luma nula le nu an du an pong suala biakin le khuwa an hal boka heti laya mizomi puir thei rap thlak zia chu thang thar te tan oi har sa khopatling mizomi pui torna an satta ke ma wangin mizo sipai te chu East Pakistan a chuk thlak vek tur ti thu pek chu Mizoram Sarkar President Pulal Dengan a chuata nam sipai zongjong chu East Pakistan an chuk ta veka Masi East Pakistan a Bengali ho chuan independent an puang ve ta thut maya West Pakistan atangin commando noi khatzet an ron chhota Bengali volunteer puiturin India sipai noi tam tak an lut ve ngal boka India le Pakistan in dona achuak zui ngala Pakistan lam an tloma Bangladesh sarkar piangta Pulal Denga le staff te po West Pakistan lama an lut tha Mizo nam sipai te ro arakan lama an tol phei ve ta thung
khatia pulal dengan arakan chuasan don khan aioa rural turmi malni lo National Emergency Committee asiama he committee hian thuman mo thlak le tul danga piang arel chhota thina ni chain ram kalvoi khatna chutia arakana tom senreng mai chu ni thei heklo chain ram kal anrel ta delegation team leader tan major demkhosiak chu ruatania ni somni le panga thakhat sang khat zakwa somsari le pania namsi paile civil somli rwal chu kilometer sang thum le zanga jetala chain ram pan tura tha liam anita Burma sipai le India sipai bumchung zelin an kalta ni in ka na natna ril tram na le harsana sang sang paltlangin tharuk lai an thang nu chuan chinduin lui pui an kan ta nam phili lui dung an zo chawa hetiara muang hlea anin hriat lai hian Burma sipai in an lo zui ru char mai chu ni in nam phili luya erang an bol lai in an ron kap ta thut maya an tlan dar chumani nam sipai huai sen rin zola chu an ron kap fu ta tlat awaw kama anan in khoma mi paria chen silai an hum chain ram an lu theina tur president lekha chu pudem khosia ka be ka om dai si rin zola buai pui tur silai le bek rok sai la tur le Burma sipai hnung lama tanga kap tur te anin ruat fela chutiang chuan Burma sipai chu an hnung lama tangin an kap ve ta phut maya an buai ve le ome rin zola ruang le bek le silai te chu an la le theita nam sipai huai sen rin zola po sipai choi moina nen an vuiliam ta an kal zela jun tha sang kha zakwa somsari le bathuma chuan kachin second brigade an thleng ta bong te talin roi an lo siam saka kha le chen cho ko puara e to lo kha an ni boka an thom no te la chu atret niar seng sung to maya an choi po atui tlang aniang then khat phei chuan tho hlei theilo ko pin anei hian ani hetatang hian kachin army ten an escort ta ni thla som sang kha zakwa somsari le bathuma kachin that brigade an thlenga laldenga lekha chu china sarkar ne na an han thon ta china lam hian an ram lu an lo phal mai lo le ngala an mangang man hle maya ma se benge seirun dung ti in lekha sei deu taka in ziak an han thon le ta ni som ni le pani thla som pani sang kha zakwa somsari le bathuma chuan chan na alo thleng ta chain rama an lut theidon ta ni som ni le pakwa thla som pani sang kha zakwa somsari le bathum khawar ma in chain ram ri an kan ta jinglam dariat vela nunlung sipai pos an thleng ta ei tur tui naitin reng an lo chapa an hlim ma tlailama sen chung an thlenga heta hian dinner ro pui tak an lo buat sai saka chome tui naitin reng ba ka zu tha ber nem cho hlui an han kil ho jet chu ro pui chek takani kutung training ke ma thani zet an training nu chuan an ral thuam hon turte an beta AK-47 China siam somthum le paruk amu sing ni pistol som amu sangkha le changa rocket launcher panga amu somthum WT set ni le thil dang tam tak ba ka Burma poisa chiat noi ni le singa le US dollar sing ni an lo pe boka ni som ni le paruk thanga sangkha zakwa somsari le palia chuan an ran hole ta ni rin zola thlan an ron thleng le ta Burma sipai hobin an lo hai dar vek maya dem khosia ka thinrim chuan Burma sipai kahan ti post commander hena lekha han thon ta Burma sipai ho hian in ration income lo ani mo kan thian pa rin zola sa hi ineyam ni in ngam chuan chin duin dia lo chuk ro mi pa kan in khoi noyang ti vel ani ome Burma sipai te chuan chin duin luya long mangin an ron ta chara rin zola ruang chu an phum thalea an kal le ta zela saino lian khuwa an thlenin Burma sipai in an ron phak ta ral thuam hlir rititaka phur an ni boka anin kap ta hem maya Burma sipai ho chuan in pakhat hian be chana silai muren melo hian an ron kap zot maya puchuawan a rocket launcher chuan Burma sipai ho be chanin chu han kapal ta pup maya Burma sipai te chu an rak chel chul maya mizo sipai ro kunga point silai mu atong veta MNA lam chu ani sa seng ta ro kunga sai tual hi atuar chel ngei mai a hliam hi an le ma se arum chinei lo ma se han tor chua chi rual ni hek lo le kong laka aboral ta ni hetia dem khosia ka le ho ten chain rama ral thum han lak hi
India intelligence lam chuan an lo the chiang ve maya lak sak dan tur mol an lo ngai tua democracy ka chu thlem chitin reng in an lo thlema ani upalam alo li to bok nen an ral thuam hon tam jok nen Manipur governor nena alo in pek puita ni helai thu vel hi soidan atam hle mai engpo ni se democracy ka hian arakan chu athleng le tareng reng lova apoin aza thlak le mai US dollar le rang ka chak thi an hon te po chui hlei thei lowin ariral ta mai mai ani Major Democracy ka hoten Manipur Ramri an ron thleng le to ti MNF headquarters arakan lamin an lo ria chuan delegation team tir le watha an tia commander atan Colonel Biakvel chu ruat ania nisom pani thlasom pani sangkha zakwa somsari le palia arakan atangin an ron chuak le ta mun sang sanga namsi payom te chuan barmaram ribula samtal a inga khom turti ania aruk thiang bera ruam han na hi kalpuini ma se India sipai le Burma intelligence lam hian an lo shele vek tho mai India sipai chule samtal le a chevela helicopter mangin anin thlak ta chur maya Burma lam pohiti laya North Western Command tu chuan kalimiaw le tamu in kara sipai atir lu tewa mizo sipai reng in Barmaram chung andai lu turani lo ti chu thupe kani top Colonel Biakvel ho te po an chep kher mai achang le Barmarama an lut zoka India an lut lea chutiang reng chuan aruk thei to pin Ramri kanan tuma mizo sipai tam tak chuan India le Burma sipai sutlang zo lowin an kir lea za chuang hret chau in Ramri an kan the ani an du thu sam ber chu ti buai tu amelawa chain ram panding ngar ania ma se theilo Burma sipai in anum zui renga India sipai in chuti bok buai thak takani ni thathum sangkha zakwa somsari le panga Barmaram chung panda le manno inkar lui te nar an thlenga Independent Day te an lomin in fui tharna hun te an neya bu faile mamo dang an lam khoma ni thlanga sangkha zakwa somsari le panga sai ka phai an luta an lut fel chawa Burma sipai an ron lang ve ngala in ka lo thein hek lo ko chua sentry duty chuan Burma sipai lo lang ma saber chu lo kap thal topa anin kap zui ta pop maya Burma sipai te hi khovel huwa poa sipai training tha a soi an ni vea abi kin hel ho be kong anga chuan in ka thiam ber pol an ni ve sim bok nen hemitum phe hi chuan heavy machine gun nen an ron phu ta tak maya real tram tak chunga in sa seng angai le ta tlema an hual bet man lo chau ani tayat kaunga an riak ta chuin dun po voi ni kanan tum to Burma sipai in an lo tran khal zela nisari thlanga sangkha zakwa somsari le panga chuan sopakai khuwa an thlenga Burma sipai in lo dang ma se sutlang to tur engti kong point chin dun lui pui chu kan ngei to tur ti chu commander thupe kanita zana chuan longleng eng mo zat mangin KM khat jeta zaw chin dun lui pui chu an kan theita ngopui cha thim khup maya chuan an lut chhota saite an kapa ni som pakua thlanga sangkha zakwa somsari le panga chuan pomrang khuwa atangin demko se khote jingami kachin representative lal thom bunga lian lunga lal ming lian ale kelo kachin liberation organization mi pani ten an lo muak ta ni som ni paruk thlanga sangkha zakwa somsari le panga kachin foreign minister sengphung an muta atuk le kachin second brigade an thlengta kachin troi tu te hian an ral thuam lak za som ni le panga chuan chang ve don ani heta tang hian mizo sipai teral thuam zong chu kachin army ten an laveka anescot na hnoya an kalta nisom paruk tharuk sangkha zakwa somsari le panga kachin 5th battalion headquarter an luta irodi lipui an kan nu nisom ni le pariat tharuk sangkha zakwa somsari le panga kachin legion office an thlengta arakan atanga an chua nu tharuka an ha chol ve tariani Colonel Biakvel chuan chain ram lu phal na lekha chu athon ta nisom ni pasari thlasari sangkha zakwa somsari le panga chuan chan na lo thlangin chain ram an lu thei tur thu an ron hria tira hemizan vek zan laya chain ram ri an kan ta an va in zale pariat chi an ni Chinese Red Army ten ram ria an lo muaka atuk zinga munlung sipai po sa cho anita
pauseng an thlenin an chama China Army Day te an manga tlaya din a ro pui takan kilta zuwa tamboka an rive hle hlom tura ngaila atuka chuan menghai panin ba sinan tlan tawang wanga niruk lai an thangnu chuan Yunnan Province chimtopa menghai bial sipai hmun pui chuan thlengta China hmeichhia sipai hmel thano tak takin an lo hmuh dan le an lo malis vel dan tele thil dang chu soitalo maila nuam salutuk in an lo mi khwal ti to mayang damdoi lam zir turte wireless in biakna kholian sipai man chi zir turte anin thlangfela niruk thlakwa sang khazakwa somsari le panga chuan abik takin training opening ceremony an manga thalidon lai an train nu chuan mizo sipai officer te chuan an ral thuam hon turza demand an thelu ta China sipai ho tu te chuan eng ti ziange ral thuam in va demand nem ve an ti chuan kachin hoin an ram kal tlang mana za som ni le panga an demand thu te an soi vea an ral thuam hon turte AK-47 China siam somli le SAR semi-automatic rifle za pariat amu singa rocket launcher pariat le amu zani somli 9mm pistol somruk grenade za somnga WT set le thil dang tam tak ba ka US dollar sing thum sang ruk le Burma poisa chiat nuai kwa nen an ri tho chi ngei mai Kachin Army hun pui an thlenin Kachin ho chan tu ral thum an pe fel ngala ni kwa thakhat sang kha zakwa somsari le peruka chuan Kachin ho ke matangin ral thum fam kim nen an ron ho chho le tangwai ngoi mai ni somni paruk thani sang kha zakwa somsari le paruka akal lama dem khosia khau tenen anin hmuna mual vai lup chu Burma sipai hoin an lo hnot dar towa khora malo ni ta helai hun an lo thlen hian Burma sipai ten ambush position line an lo chang reng mai chu niin Burma sipai lam hian phim khurlutuk lo nge an lukhum phelep lep chu MNA lam hian an human tatlat an ngai thalo chuan an ve ta then maya Burma sipai lam hian an kam masata phut maya silai chule ari thum ta chur maya Commander Colonel Biak Vela Berpo ambush huam chunga alut man si nunglama mi te khan min beitu te hi ran hualula an nunglama tangin ran kap ro u tu man silai tong to me po su uluk takin fu ngei turin kap ro zam reng su ti in au tuara chutia Burma sipai an nunglama tanga ka an han tum chu Burma sipai lam chuan delay group te an lo siam fel thlap mai sia sai tual khwa vulmoya chuan asilai morin nimbuk han tifaya zonglut ngal ma se Burma sipai alo bokreng chu ni in han kap ngal zot maya aman modeu nge aka theltlat Burma sipain aron kap don chia chu anin borop maya silai an thlau ve ngal Burma sipai chuan bayonet aphoi zoka ma se vulmoya chuan 9mm alo phoi man tlat Burma sipai chu chuktua mevin han kap ta pop maya vulmoyan silai acharo han dingmar le chia chu Burma sipai G2 LMG ang deu keng tu chuan bok mi alo hian aron phu ta tur maya vulmoya chu atluno ka chele turom lo Burma sipai chu sangkima sai tual khwa tho chuan aron kap tlu ve ngal boka sangkima po chu Burma sipai pakhatin aron kap fu vele ta chu sipai po chu mizo sipai pakhatin aron kap thal vele top maya hetiang hian helai mual vai lup in be na hi hau tak maya ni mizo sipai ambu suam chunga lu te chu tlemin antol kir theita Colonel Biak Vela chuan rocket launcher chuan Burma sipai tran mun chu a bom tir tang ngek maya aka ngal huma ma se Burma sipai te hi an lo thlen bel zela MNA lam chu antol kir ta Burma sipai te chu an sutlang zo talawani kwal thui taka hela ngai ta Colonel Biak Vela hian China sarkar thatakina dor theya China lampo anin hong zaw ma thlona pe chewila tumhun in nei tir theyangem ti te Kachin rama hian occupied area neula radio station kanbun sakdon chewania Beijing radio station nen kan thlun zamanga indu tokin khovel siata indin munin puangzar theidon ani ti te an lo soi mor muwa mase Mizoram lama chuan India nen inram dan ngot MNF ho tulu berber te chuan an lo ngai tua to si hetia Mizo Army ten general thum an han lale hi dem khosia ka ho te ang tho khan thiam taka lo lak sak an tum le na sa maya pulal deng hne na inram dan turan ngai tua chopchuk chuka in ka hayan puanga SBI le pujaram thanga temewin
bual kota chen rama a kalte chuan lo muaka bong te antal saka Cornell biak vela po chu Calcutta Convention a tel turin an lo thlema ai o lailok turin Cornell zamana an ruata US dollar an ron hon chu puzoram thangan pulal denga tirangin alak sak veka Cornell biak vela Calcutta atanga aron kirle nu chuan bual kot le a che vela India sipai helicopter mangin anin thlak vut reng maya an tumber chu MNA ho general thum han lak lo chu sak vek dan mol chu ani ma se Cornell biak vela te chu arukin anin siama bual kot chu an chua san ta dai hloma ni som panga tha som sang kha zakwa som sari le paruka chuan luang pon rama bi battalion hun puya an luta an chol hadam veta ni thum tha som pakha sang kha zakwa som sari le paruka hian den dak khuwa India sipai nen anin kap de uleka MNA pahni an thia vai sipai po an thinwalin an soi ni som pakhat thla som pahni sang kha zakwa som sari le paruka sun song an luta pularin chana ten an lo muaka capital an lu chui ta ni heti MNA Mizo Nation Army te China ral thum han lak na kong hi belkhomin kilometer sang sari vela tlingani soita kangin MNA photilian te chun India dan chunga injam na lam hlir an lo boi pui towa silai pok rang thatak tak te chu vai ho lau ang em an ni ta lo independent a chau lo chuan nam dam na tak tak om lo